tutumira mbecha urako batere mutongere wa thitango cia mwingi na kurona mituo kwithira nende ukuma kiri ya mbarira ngavana wa Tharakanithi Muthomi Njuki athitangite mpuru wa buri akiwa no muthokere rietwa kiri ya siasa turorele nkushana na siasa ira chukwirwa kiri uchwa thoko ya mirao ya Kenya. Mwekuru wa miaka 35 ukuma kiringu ya kura kaoto kenda kwa nirimbeta cia kurita certificate yewe ukuma kiri uthomi kwa warimu college. Onko watewene kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu wuni peta wa Mutembi Edward mweto wa mathithio Lije Sinta Kawiria. Mutongere wa thitango cia mwingi na rwangiro metuo na kinya kurona ungumani ACC nende agethera unguma kiri yamba ira gavana wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi Njuki athitangite mubunge wele mpuru wa buri akiwa na muthukire rietwa yamba redi umanite na merere mubunge uyo aritire ntere cia mara kanisene emwe agameneria gavana Njuki na rane ndi koti ya chuka mweri muthiru yarutire watho bokuiria mpuru wa buri kwa radio ntukinya buri kubokonie gavana Njuki. Samro Gishima aina Nteto. Ile tariki 19 mweri wa 5 mwaka uju gavana wa kaunti ya Tharakanithi Muthomi Njuki gukurukira wakili wake Edwin Saruni na arugurire thitango mubunge wa gikaro gia East Africa mpuru wa buri. Thitango ira akuga ati ile tariki 19 mweri wa 2 mwaka uju mpuru ari ntere cia Makori sub county ya Mara na aririe migambo ya irumi na kumugomberia. Iromba rĩrĩa Njuki rĩriuga atĩ migambo ĩno mpuru aririe ĩronania atĩ Njuki atikũgana kwa gavana na athurirwe na njĩra ya gũtindĩkĩrwo kĩrĩa ringi kura atire na kĩao kĩrĩa Karibara atongeretie na atibatĩri gwĩtigwa imwingi. Migambo ĩra iromba rĩrĩa Njuki rĩkuga atĩ nĩ ya urongo na ya kwĩnyangĩria gavana rietwa. Iromba rĩrĩ mbere kuga ati gavana Njuki na andikire mpuru kumuria arombe ugurekeri untu mpuru aregire ende Njuki akirombaga koti irigerie mpuru kwaria miario ta ino kairi. Mpuru nareganite na thitango ino ara iri tariki 7 mweri wa 6 mwaka uju mugambithania Lucy Gitari na arutire watho mpuru atigetigirwe kwaria migambo no iriku ikonie gavana Njuki wewengwa kana murutire wake wa wira igamba rithiete mbere kuthikirwa. Jumatatu ya kiumia giki tariki 5 mweri uju wa 7 irio wakili wa mpuru Henry Kurauka arombire koti yetigiria obichi ya mutongoria wa thitango twe DPP amwe na nkiama ya kurwana ungumania aga Kenya EACC chiegwe iregamba niriri untu bora mugambithania Lucy Gitari apete Njuki ntugu 14 aigwe akonenkanira echokio rerombaririra mpuru. Indi igamba riri kathi mbere kuthikirwa tariki 7 mweri wa 10 mwaka uju. Ndeni ya koti weno igamba irithiete mbere gatigati ka Njuki na nyomba imwe ya Nteto ya ntere ino. Njuki akiendaga nyomba ino ya Nteto ikanwa kuandika Nteto imukonie. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge gia Chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima. Minister wa kaunti ya Meru Mishaki mutumani ithetherete kumana na meri pamwe wa MCA ba kaunti bora bakuwetera wangiro gima rutumbite utumira mbeca ira rwathuriri kiremba je yomoga muthiru urakubatere mutumari wa kinya bate kwa mbeca ira bakwayiro na kuuna kuriera bora bakwechutiala inaikuma kaiteno na minister oyo nakanukitie Nteto iri kuati daktari wa nyimbo orora Meru Cancer Center na butikana kubuta ngwe arwa daktari une kaitithitu nkathi na weta sibitari nene ya Kenya ya bora tukwirwa ne Mureithi Gregory. Tukweje thirikari ya kaunti ya Meru yombeta kwa mokirotete bwa mashini cia kuthima mulibo jwa nyimba kana kansa ya njira ya uciari. Mashini 40 ira cijekena kimoni muno ja thamokyo ovulation machine bakujireje ni njira ya kinande na yampo ya kuthima na gutirita byona ndiye bya nyimba ije mbere ya itagwata wa screen wana we na ira twetaga a precancerous cervical lesion nira ciambairagia kenda sikora I progress situeka a full blown cancer ire tumira 20 seconds only kuethia
antu au kwina thina na antu aja minister wa ugima Mishe Kimutuma aregana na miari iguru ria kuthama kwa ndagitari munene wa nyimba kana oncologist uria araitaga ngugi level 5 akiwateka arabutire ngugi ndi aretere na itharamo bia ngugi yawe njega thirie karuma skangi quest na arabutire ngugi nontu atikuria boya kamba bebuye yo yonde ni urongo our oncologist ito itano ngugi boya naomba kuita ngugi boya kabisa na ukulukira ultingwe bwawe aomba kwa promotion nontu na thithĩtie radiotherapy eta kwenda unit tabaire bari cukuru bengere kurekia na kujukia kanya gaka kwina mandaktari bele tuikire kuthoma bathomera manti oncologist na kenge nareganite na ntumiri kuma kirimo karirigiti wa ubangeri bwa mbesha kana budget mbunge ya Meru yakuga naremi gutumira mugao jwa mbesha iratengairwa na kurigira ni kuroi mbesha ijire uti mbesha irio turemeta utumira kuba uba kwani turemeta utumira mbesha ni urongo iriko cio mbesha uba kuituremeta utumira iriko cio nibo tuna thina nyingi na mahitaji yatukumba kuthira kuu ni urongo bakuwa uti mbesha turemeta utumira na uteciri o na utecire ya turemeta utumira so baba kwa tukora motumira ndenda batwira iriko cio tumiri barita ya iromba kiria na bari ba mianka 10 kugira nchacha mya nyimba ira ijekenete HPV aciari na aritani kana bara bamenyeraga ari bau ba ndukeu miakeu 10 ituko baromba ibete hospitali ira akue ira yeja na nchachamo nikenda nyabo bakomba kwa nchachamo eu pedro bagikinga kukwata cervical cancer miaka ijite kuma Meru level 5 nkiripotera Nteto cia Weru Petamuri Gregory Bye Greg. Rwarero kemera no yukitie mwerekera yungi nyuma minister wa urimi Peter Munya utara James Mutia ya mwerekeria wa kolelia kemera mwene mirabingi bone ndipomba kureta wiriro kemera neki kira kithiulunkitwe ni mathina ya wacio thoko na kinya siasa untubura budongethetie murimo mirabu nene nyuma ya ndiunga ya biashara ba kemera kindi korona Djibouti ya mona bo CS Munya wete ndiunge ira banganitwe thirikari ya county Meru uti maciara irona mwankanende murigi wa charity aina atatonkuluki kuingwa kwa thoko ya miraa thiguru motori ya Somalia negotigiete ndoa chiacha na rumena runene gatagati ga tongeria na kariba kaunti ya Meru Munya na kireito ibarake na miraa imurungu otwere na noka miana ogamibito gara kireo taru ba takuria thoko be yanto be umete kuria thoko be bakya haringa siasa kuma 2020 taraki 13 mweri wa 3 no bo kuria thoko lakini utethoko yono kato kwenda kwera Munya na bakereito igurubio biele ndeke amanto miraa bamwe batongeria na kari interechie gembe ni bameneretie minister wa urimi thirikari nene Peter Munya bakiuna gwitetera kumania na Nteto hii the more wagonga siasa no boto kuendelea gumia na mbele atira yo tukazie mweri 3 ntukwenda atume antu bawe bathiulunge na rantu betu bari mamira bara batu ya mira na bara bari tangu cia mira one bura mateso yarabe na yo mbele atira ya musetho yo usetha ko Munya kuroma kiani no kukahaci antu ningo awara mero nio na batu twa mamere gyo twatule marino arongo ira ura nio waromere ura tuitwa ndamane ende bila kuone bikendelea no cia cia mari yake to ya tokoinirwa mari mithatu tokoinirwa mari gite na ritete bwa kung'ana na gutetera na kugeria guchugwa utethio urimine bwa kimera ki gukira minister bange bonde ajandigirone ya Kenya urokwiro te reform tubithite ke mira katukumenare either kata wata information boya kana kai siasa kwetha no iche sako eto wa mwenge mira sako niko ya na loan ya iri kwa ya no inyu KPCU by na 200 million bako ari reform wi kana reform wi itu kwambiri already research center ya mira already munda you identify tu na becha nini kana ke kaulu ya kwambiri research ya kuona vura tumbikia kuvithia value addition ke sector ya mira itu kweliano ito thiririe a process ndari ndi kwambiriria ya standards kenda mirere ka kureawa itaome kenda thire kimita standard ile ikuendeka ito already to amended Kenya Bureau of Standards codes we include mirake code yayo ndi mirara hii na code yayo yongwa ya kwendia ome
Akinya nyuma ya Minista Munya kunenkanira mung'ana jwa mbecho chiringi milioni 122 kiri sako ya mira ya Mwenge na thirikari ya kaunti ya Meru kuejana milioni 20 kiri gikundi kingi kia mira. Mathina no jetete na mbere ni onto omurimi wa kimera kiki niteka ategunikite bwa kung'ana. Erita njira imwe ya gutigira murimi na kuona thoko ingi kuri mweri muthiru gavana wa kaunti ya Meru Kiraito Murongi nekire werune mubango jwa guchwa thoko nthiguruni ya Djibouti na aria atumire kaburi yawe ya biashara na maafisa aba kaunti iu kuringa muru ni ukenda kuona thoko nkoroki. Timu ikauma guku ikariunge nthiguru Djibouti netongeretwe ni atongere beru wa mirambu antu acharo kithwalo na kurubagi na bauma no timu inge kabangwa ite Kongo yo nedera kwitho kwenge tumbo Kongo no ntiboni president nao nyuma ya jumbe ba gweta nthiguru ya Djibouti amunabo doa eje ni onekene kujukia mwerekera jonge na are nandi kuonekene gutonya achiacha kinyankoroki umemre ingwela ndani batisi me turarwa Djibouti uwa batu twira atiri uro menjubuti ke to sio kana siasa nikenda tumwakura akuwa mire kona doko ku Djibouti Kiraito na Munya ba watu sikizana ketha thoko ekonwa thoko ekaruorwa na kwa tuko tema antu siasa na mira. Antonia we Minista wa urimi Peter Gatra Munya augite ate gutekio kia bata kia umania na ndionga ya tongeria bande goro ya Djibouti. Munya aliuga ntu biombe baria betere nthiguru ya Djibouti guchwa thoko batumine thirikari ya kaunti ya Meru agote machokio bachoka na Georgia kuonekana kwa thoko ya kimera giki no kurakarire buria bwankware gotumango kugira mwanki kwa mwekorori na nthie na igari ya gukia iratewanekie. So ikianto Djibouti tu lakini uwe na thoko baikweta Djibouti imere anarenderwe nao. Kiuria kiria kinene nandi ni atiri kethirwa gachia chitonyete kimerene kia mira na kethirwa o mutongeria ga kwenda guchia kana kimera ki ntukone chiarua biashara na arimi bagechiumiria kuga bakathitanga baria bakaringa chiacha na kimera giki bakienda achiacha kuithema nakio. Nkiripotera Nteto chia Weru TV Diako wadietoa ni mwirigi wacharete ni ontuba kwenda kithomo na muchija wa Frinda Muthoni mwekuru miaka 35 na ukumitekire ngwira baingi batethwanie tino irutu ne mwekuru mobatu yangi ya muchiji wake ketumi ngwine ya mona buku ringana na Muthoni ni ati nikenda kwanide mbecha cio kura certificate ya form 4 kenda wita college kuthoma na kuringana na weta bro tukurone Paul wakabithina ati mwekuru uyu wite no mwankete kuthomera ngui ya warimu ira nio kiroto kiawe no mwankambo nire mbeca mwekuru yugo kuruba miaka 35 kuma ntura ya Kamatungu akiuga weti kwenda wake gukuna maiga akiruta kagoto nikingo ona mugate wa ntugo kuria gwakwa na kunyo gwakwa na gwikira gwakwa ngarama nderi kana cukuru thaino ikangatitha tina bisi ya kurira mwalimu no aliuga mbeta ciende no cienda na cio ngarutako na ndite mathangu ndombera no kwa mara mbagira matiga mbeca we kwenda rombere matithio ntima matamburu kuta mbeca ngogire ndi amirutite kwa miaka 3 kagotara nwankabire na ndabe metika yana mbeca mbingi muno ciringi 30 gake mbone gya kurira ana bici njoke mbone gya kuria nyomba na bia kuria wagia bwa mbeca bukimurigiria kunenkero certificate yake ya secondary Frinda akiuga no akaguswa mbeca aumba kumikura cukurira thomagira muthie kuga ena gwirigiro bwa kuthi college kurutha we cukuru certificate ya form 4 ya cukuru lakini wamana uba ata umeki tigo nkurira yo ngirita te vibe akichemba gite wewe ndi mwandike ta babangi ntonwa yo no yo yomba mianga 3 mianga yere nani public school mwanga omwe nini private imathina marikwa kurukagira kiringo gino ukabethera maigwira embomo matigwira raisi kinya oito mekabaga na kumekaba ko ntikwende kabatha ino njokirwa tha ino kana ogoro nwandire kinya kiumia na thomithetwe ni thana gina na karike cukuru ata ena gwira ya kuruta. Kiripotera Weru TV kuma Nteto Tharaka mbita wa Paul ogwa kabithe.
munini wa gavana arurite ni amuna irasi base ndi na sibitari ya Kibulene na rane ndi nyethirite yake na pikipiki kiri makundi etithia ba bonda bonda Nteto Kibulene Kevin Kimathi na liunganite na Tochio na Autoachi Kinya. Athiate na murungamiri wa litingwe thirikari ne kaunti ya Meru Gideon Kimathi na kirindi kia Oninka ndena chio nyinge muno kwa niaba ya ntubantura yetu ekambo ni manture to taure excellence moro to yo ko make Meru great ntore to eka great nkatho nyinge murunga athari ma county ukulukira kiraito na munini owe na musenora utwatiraniti abo twina nkatho nyinge bamwe na baraba kuthia tene Antochio mno MCS rwaria ro kariburu rwa kuringanithia witingwe bwa thirikari county Meru thai runguru gavana Kraito Murungi na ire yari kotene na muno baibo baraba amewete mbaru buru bwani thai toriuga 2022 kwena gitumia korona thirikari lo irenge ukira ne kora tamani la kwena tumia korona yo ko akwera kuani na nyamo choro ko mochena no to mochena to no to chore umera to dura kansulas to no to gritanguge na mbeu na ibilo ga nao akwera mwera tubaile to kwaluka to gandirikare yote adia to bato durete no to data no to ga mokono ababu antambe uruata babu ando bambe oborenda 2022 mbedande saindiereko Raito ando bambe oba kwamua na inyaoni wa mushibwe nungwe datea tazazawa ko bwana gavana toina owe na to support na oni nyandeko ya inda supportere na nda support kiraito na kendelea mu support tazazawa loi anto beto batiania mbwere duare muntu adia ta muntu roko na ko bio boretera ogeta ni amutonyo ko kethera utebio akuretera ndene oku muchie wetake mutore ko bia wetatea vaito kwa hario kwena appointment nyinge sana ibwe ndene ministry ya agriculture erora ari gavana aetere kwa minister lakini ndene mbeo ndene mekindori ndene thangatha ndene kiochwa utainya appointment ye na ire utwire tuthagana tugikie mbuche turi unyama kana ategwe lecture maendeleo mairueje no mwake na Kiraito Murungi Ntochio akiaria shokia nkatho muno kire MCS bani ontoboto media Weru ne kuwatambaru burubo ani thirikari Kiraito Murungi ikiutatana siasa nthirucia mwaka wa 2022 otege ndobo gachia kinya no kereko thirikari toto tweneo kabaje bwe na thirikari bwe na thoma yotishe mutade na thirikari kanada ende angwenda kuwera gonu pura sana kithenji na muchena no ndo butangaza barigichi mubanya togetania mbere turi amwe na no ndo abo nani bombekera inya toburitera ngwe nkuluki na mandara yonde ya rombo erware oni ankondo bura toka ingia maingi nkuluki Ntochio ntomeria wekire munge kumane na matale ya MCS ba uri atire anda bambe 2022 mukona atongere benu bakokanduka ababu brenda tuitana bwana kuthika tatongere benu atongere benu ariwa ina baru ando tokere ito baru akengangi kirombi kengangi roro nete sawa utera rongiru athirire ando ndei bagandukire ando ndei bagete mukaya kurina tatongere benu bakogeta okaya kuthira ugwere ukirigari hello ya ndabeto bambeu abwabata muthiene ikundi kendo andine ya mbeu baguneka burua bonda sio baukiria okuma thirikari ye ya county Reportera Weru TV kumatigania West Bita wa Kevin Kimathi. Kadhu
Yes. Ija. Joy motu jore kwa turugera narwa. Mtu jonda kurete tukani na haraka jana. Jojo na kinyama no. Ai. Lakini ukama kama. Tunakuletea mtu wa Afya Plus. Afya Plus. Joy motu. He, jona mwanga vitamins na minerals. Andi ndeborugere. Kutegewe bombo yake. Afya Millers Cooperative Society Limited athonde kiba mituka de tunege tumero na ndeba kureterete Afya Plus mutujo ankima jongeri vitamin na minerals ya kuguna mwiri jwaku na nkimeri na shamaja boibo ikinyendukene kana supermarket rere kwena agwe wigurire mutujo ankima jwa Afya Plus umadrenja ya kuwinge yegekeno. Our Afya, our pride. Nimekujia pipe zangu bwana. Hakuna zinda. Unajua waseni kuelewana. Ulinibia pipe zangu zote hata sasa hivi anasifanyi ukulima. Kwani si 5 ulinunua 1 milioni? Labda watu kwa village nimeiba 5. Hata ukitaka pesa, mimi nakupatia mara 2. Kwa sababu hiyo pipe ni original. Sitakuuzia mimi. Labda nikuelezee kwenye ninunua. Ora intobio tora kile silver spread hardwares. UPVC pipes na itangi vya plastiki, intobio kuvivya stima na biko vivya roe, intobio kundi mera roe, intobio adua ya rangi, bioro na sinki, tiles kanaira sita wasach tiles, na intobio nge bionte bila bienda sukire hardware. Urebio na original kabisa na moria mea. Huko ni unajua ndugu zangu. Hapana, wacha nikupe direction. Unaona ukifika Meru hivi tu hapo Mogutano. Kenya Power ndio hii. Opposite side hapo ndio kuna silver spread. Alafu ndio Lincheke Street pia huko Town Center. Utakuta tuko na yetu ingine hapo silver spread hardwares. Uko sure kuna hii stock ya hizi 5C? Huwa wanatengenezea hapo hapo. Hapo ndio tuko na zile pipe kama hizi zangu original kabisa. Hakuna zinda. Sawa mzee. Unajua sipangi na zinda ya pesa. Zinda ni matumizi. Na wewe ni mwizi. Niliona sako ndio mzuri. Bet King Premier League. Action kibao. Ingwe kupambana na Bandari. Tusker kuchuana na KCB. Nani ataliongoza jedwali? This weekend, AFC Leopards versus Bandari, Friday 9th July at 3 p.m. Kakamega Homeboys versus Mathare FC, Saturday 10th July at 3 p.m. KCB FC versus Tusker FC, Sunday 11th July at 3 p.m. Araino mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuonokia gicunji kia 25 kia mbeca ciaku nituguthondekagira rangi uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpoya ja Kenya turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile na nandi turi na Espana Tile iria ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu Makutano Meru, jirene ya Meru Mawa. Nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no weke kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kanotoriongere mitandaoni ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Bwana tugata mbere komera Nteto Weru Thaa Ithatu. Miaka mithiru thirikari ya Meru ya menendo bunene ni untubo kugura matangi ya kurethira mainyo ya milioni makatantenya untubura nende unekanite urethibo mainyo kwithira bwikuciria antubo baingi na araba kuwa ne bakona baitenene muno kumania na urethibo mainyo ya yamwe nibyo korobia ndethia ne kinyambolo ya miunda na yange ya makonyo ya kubwithia mauta kinya wakothio mwandiki wetu Nteto Phineas Imana na lungirete mubare mibamba bethite nende baitarirwa mainyo ethirite ya itwika dhahabu kiruturubo na kene chunchike muthie kironoro mwanya becha rukone.
Karuta kiugu no minister warera na aratuthilungirite arakwithira nende aitutarakia kurimivu ombire kwithira vaivure tamiru kendo tira nende kukwithira kukioneka vya kurabiti na goro vya kwa nyumo chendithia. Department ya environment ndari department ya agriculture, livestock na fisheries iria twaintroducire twaretere project ya earthworm na black soldier fly na gitumi twendere project yeu ikenda kwithira kwina irio bya animals bithera bibia mbeca nyingi na ndia twashoaga njira mwanya cia kwithira kukethera kwina irio bie na mbeca ini na nini na irio bie na quality. Na tutharia mainyo ya mno BSF na ithire kinenkairo nyumo chendithia ya ngurue arakuo tikyo kithera kikiura oguni vuravukethira nende vukiumana kiana urithivu ni atutinto nende vikethira vieta yawa na vyonthe vikaomba kwithira vivyo oguni kiri urithi bwa mainyo ya nande ki department ya environment itukwenda masingira ka environment yithira safi niyo tukutumira waste rukora rweta rukona nde tutio rweta ruko I waste no tugatumira kugarura waste yeu ye irio kamba yo fertilizer irethera imundene kana kuma thoko kanyombeku kitchen waste cionthe nande teciauta igatumirwa ikamboleo na mboleo ikethe solid kana eroje ekugira kana irio bya animals kana vegetables ni kwa green kampempe production yega increase na alafu utemerimo atio tumira chemicals na itujisho tutumira nyingi cia kugira kwao irio biria biguproduce biugeri juice ya the worm they are very organic. So there are two things, nutrition ya imera na bikethira no ntibirere bo boega bie na immunity kinyerethe ng'ombe kana kimera ka muntu wena immunity iri iguru utiajua iketumio kono temerimo kwithira ikiririo ne bi utenda waikugira na kuokulukira rwangiro rimi ibakuria nende arimi kwithira baiturakia na wingi na kwambiriria urimi bo farmers baitumaira organic biofertilizer ka organic foliar feed utekwithira kwina gases iri isya ya methane na inge na nitrate ire iko cause climate change na jau tona uria earthworm iko garura waste into irio iteko release gases you. So in terms of environment kutena pollution you okurava tinyo vivyonthe kinyabo butemba kwithira vukiuga kya kaitakara ya ntubura nendere mudia ndioguni kinyabo nene kimurimi farmers baba ingi bethira bake bairithagia bagekaga earthworm na bagekaira black soldier kenda bona biofertilizer na bona yewe ekugera foliar feed na cia kwa samaki na cia kwa nguku na nyangurwe tukwenda nduba bengi na department ina project ya samaki nene muno na nuje iribe samaki very expensive na anende nio manto ya bunkuruki thirikari ya kaunti ya Meru nithirite kinenkairwa milioni 15 ya kubwithia bweya riboti ira bombire kwithira bakiandika aranende baumba bakaumba kwithira bakiaya wa milioni 1 ya dola aranende nio mona chiringi milioni 1 cia Kenya kenda ukiria kinyankuruki murandio. We are among the 50 cities which were selected. We have one step to go and to polish that one. If we win the last one, we'll get $1 million. Already from next week, tukaona $150,000
cia gu polish the program. Atukirikia no withire ukithwana kia bara bonthe ukwithira ukiona kirori mibu ni antu batakinya kirasi. Ende Sharon Kamathi Mutiga ni mwari wethirite akirika kia degree yake ndene ya chukuru ya Daystar University. Aranwe Timothy Mutugi kaiteneka ni muritwa wa PhD. Phineas Imana Mbecha Rukone. Nikumbirite gicangasa nyumba ya wika meri ya hospitali ya level 5 nyuma ya muciyo munene ukinyarukirira rwari na wache mwiri yo mwendo wo muciyo yuri we nenkero mwiri yutiyo na mabisa ba mochare baberete mwiri yo yongi nuthire yukiyuku na weta kuthikwa ni njengi utubone ndi bwithite bukiria antu na mwandiki wetu anje tori za mwanako mushiri ethirite kuyira ontubo. Kurai na gicanjama mwena wa itura ria Kanyange mwena wa Kathangari gicigo mbunge kia Manyata varia family imwe yambiririe kuthikuria mwiri uria marathikite vuva ya kumenya atete wao. Marauga ati maretererete marwa kuma igotiri ya kumavarutha rwa kuthikuria no ati marwa ino yekara muno na uguo mauga matigweterera ringi. Ni twanoga ni gweterera tondu ni thaa 10 ithiite na riu ni turona riu tiko tukona nafasi ingi ya kuthikana tondu andu marerue meterere goro no muthi ko twetererete koguo ruci andu matingioneka riu turauga akora marauga turathikire mundu wene na matirauka kumwicira uma wetu wiva riu turenda kuga wakorwo ni mwirora turathikire ni mauke mecere mwiri wao matunengere mundu wetu nike turenda na wakorwo ni mundu tuthikite atha tutirenda mundu wene gwetu. Kuringana na ngina wa mwiritu uyu arauga ati aratigire onia aruti wira a mochari ya Embu level 5 mwiri uria wao no ati mamava uria utaiguo. Na ninastuka kwa sababu ya haya watu niliwapea nguo na nikawaonyesha mwili wa mtoto wangu, halafu nasikia simu yule didi nao ene mwiri uria urai muthike ni marateta na kuga uria mathiurukitwe mochari ya Embu level 5 muthenya wa igoro na umuthi magikerwa kuria mwiri wao uri na varia marenda uthikurwe araka niguo makauvurukie kuria kuri kwao. Guku Embu level 5 tukite gwicira mwiri wa Daisy na tumire mucii kiroko kia thaa 2 twauka guku tweterera mwiri andu nikwa mararuta miri yao na wetu tutiraguona twarigwo atiriri turerwa anga marathi anga kugira vameti tukerwa anga maranga mwiri tu yarai muviku tukerwa anga tweterere anga mathie ko ndagika ya mwisho twacoka kwirwa mwiri gutire. Kasirika sana hata ni Mungu atusaidie tu, Mungu atusaidie tusikasirika zaidi hapo. Ninashindwa sasa, sisi tutaenda wapi? Tutaenda wapi bila mwili? Chakula iko kwa nyumba, tulianza kupika saa 10 na tumekasirika. Mimi hata sitaki, mimi nimekasirika. Lakini sasa tunaomba kuambiwa ati kuna mwili imepelekwa sijui Kathangariri. How? Then they're telling us 5 people wa familia wanafaa kuwa hapa aji because they know what they are doing. Wanaweza tupatia aji mwili ya mtu mwingine tuende tukazike. Management is very poor. Their management iko poor kabisa. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Jurincheke mbeno thinuretia siasa banteru barake kulana meambo ya kunjira ni onto yomba ukiandu na kugaukania muongo akuruba bari wa ntukune cherwa nikuko yiri meambo ira nende bakwa ni wati na kuria siasa na diatibo kumaniriki siasa akuruba nkuluki niboro itikinya siasa barwa kurite bingi kudira beno kiri kenda kudira nende batewe tekeri otumiro kiri misemanio ya kisiasa Nicola Chabari aina Nteto nkuluki na wale kutukwita antu amwathi amba imakosa muno na batukithira akimenya murungu oke nowe murungu wantu ba mwathi bara bamugulugirie antu we amwathi wond te akora na te antu ba mpara urombe antu ba mwathi urekeri o nonto no rawire ba nampara
kumania na mĩario ĩno ya kariba mweba ntere cia mwathi wamwe na tongeria abao kuga ati maore na batiri kwithirwa kibaromba urekeri nontoba mĩario yake konekana ataka ya barumaga indi gikundi ikingi gia ntura mwanya cia mwathi ibebumirĩtie kinya bakiuga ati maore gutiri antu ba mwathi aruma indi baraba arumirwe ibaraba bongwa bebumirĩtie kwanjiria kwithetera tia mwathi arumirwe na antu beli bathatu imantile wekiamba gake nene mundu to Lazaro na to mundu to mwenda thine mantilira nene Biblia yongweriwa ba mulungu athwire ba masuka nya batingi endo ga kuona mantilira rokete kilo kile da 12 aitete yanjarune ni intobya byankyarite myondere nkyarite ndine ni jendianda byebyerairwa ibimikoro ya mwathi tia mwathi numerwe kankondo umenyethie narua mantilete a mwathi athetaira biathe tarane ke ukiake wengwa interest siake wengwa mwanda bola no ari muri montamya muntu ni enough unto bobo ndi ari tiende muntu una gora mwesimiwa na bia gora mwesimiwa nikagua mwesimiwa ate kubwethia ngoe na ngoe agua neri tonereku na dhano transforma loi community chunwe odhano muntu I can't. Na bokinya bena ntomakire MCA wa ndienu ya mwathi twe Joana Ntongai Joana no itone tinyo ngwe ciake no ontona rutite ngweke no na rombe gura ciake onto Joana ni MCA Joana ne mare no ni MP ko woni ngwera mbana Joana rutite nkamwa kurekwa na ngwera mare no rutite no na tata na rutite no na ngwe nkureke 2022 enge ntona atongeria na Joana kumwelenga mbia kire itono munenkera endu na kuria mbere onthe Joana na rombe gura ciake manaike maore mongongere na gucokaniria gukukuthite na mbere na bwakoro banjuri enchege kuma ntere echanto betwe kiongo ntere echandoleri ibebumirĩtie na bona kuria siasa ibatige kuringa siasa cha kwathurana antu na boba kuringa kura batiketigire gutumirwo buthuku gi siasa reba kureta kampeni cia siasa mathikone kana kinya misemanione bari bakireta thiri na bakireta batekurumana kampeni acio yana ikathira kutu sauriana betu aonde arabari ndene ya Kenya no ntwitwetete kampeni ne 2022 bedere bakimenya antu abe itebe ito baruthania na baite ko baringe kura yo na ume nontu nikiondo nekiao iri kuma Gembe North County ya Meru Peter Nicholas Chabare. Kanisa ya Methodist Kenya yuwete tiwitikanire na uobo kanisa ya nthiguru ya Ngeretha ya kuwata mbaru ngurano cia ntubu mumbire yomwe kuringana na musikabu munene wa kanisa Joseph Ntombura ni ate kanisa ya Kenya ire no cia thibwa na ku batiwitikanire rwariene ro bubwite ntuko inka inyuma ya kanisa ya nthiguru ya Ngeretha kuringa kura na witikire thenjeri kuwatanithia miurano ya ntu pa mumbire yomwe. Boniface Mongera ana Nteto nkuluki. Nayo kanisa ya Methodist ya nthiguru ya Kenya ntukonero ni cibeberetie na cia thuraburu ne tagarire kanisa ya Methodist nthiguru na Ngeretha kumania abo kwithira bagitikire ngoro na unyanyani wa mumbire jomwe ontu bura burethira bwikarika muthio mweri muthiru akithombie karikarire Bishop munene wa kanisa ya Methodist ya nthiguru na Kenya Joseph Ntombura na ugite utiro kanisa ya Methodist kethire gitikiria kinya nini miangaratano ije tukuwa batu tutiwatene na antu ba Britain na bura twitikanĩtie nabu nĩ bura bwandĩki ndene ya maandĩko yetu ya matheru na muno Genesis 1 mustari wa 27 aking'wanithania na kuonania nteto cia ntabariko Murungu no aonda mandu ya mutaratara na ginya nyumo ici yu uthumba kuona ndewa igita witia ndewa ingi kana kinya marugi lakini andu boiba ukaraya nyumotu kanisa ya Methodist nthiguru na Ngeretha nio ekinyanire ntubu nyumekura kwithira ciringwa ara kirinde gia ntu 256 baringire kura cia gwitikaniria abu na bangi 46 baringa cia kuregana abu mutumire sama praktani ya keria kagitenega witampumiu muthia mweri muthiru na ugire kioto ya karaja kwithira ikionekana na nandike muthia muraro jwa mbere joketho jwithika mweri jwa kenda mwaka juturi no ntubora mwathani atwete kiao kiawe tugendelea kurita ngui nabo na tugenda kuatanira nabo na tugenda kwithira tukiromba amwe nabo na utethio bura bakenda kuma kibatu twaba
na tondu bu member betu ba Methodist bakaigua ba inogua na kanisa yetu ina stand ina musimamo yo mwega na Britain itoumire ki Britain 1967 turona uhuru bwetu na tondu bu bura Britain bakathithia bute kuringithia kanisa yetu ya Methodist kanisa jake Methodist continent mwanya mwanya cithirito cicumirĩtie na gupinga untu bubu. Kanisa ya Singapore nirianite nabo na bakaandika in the media wora tukuthithia kanisa ya Malaysia, kanisa ya Ghana inkwaragia na kinya missionary wa kuma Korea bambire batiwitikania na mantu yau. Kanisa ya United Methodist ya America niba kwathukana kinyabo nontu bamwe iba illiberals batikwitikania iba kwenda mantu yau yeta mbere bara nabo evangelicals batikuyenda tondu kantu bawita bakiathukana. Nkiripotera Nteto TV kuma jake ngina kithuke Nairobi mbita Boniface Mongera. Mubunge wa Mara kareke Mbiuki nithetherete kumana na imwe ya mĩario ya Karibe ciokiawe bara bakuweti kutithirite kuna Weru kiriwe ni Bombasari. Kuringana nawe ni ati aduwane ndi untu bundi bwithera buri na njira ya Weru nontu aru kutina wamba kana witho Kirimbasari nara kuweti untu ura nitherore na kamiti bara batara na bara betherete bakinda kuya utethio bu boki kithomo. Martin Mwambi ana tatonkoloki. Kumania na matheta ma Kari na bamwe batongoria bagicigo mbunge kia Mara iguru rionenkaniri Bombasari kiri gicigo mbunge giku. Mubunge Kareke Mbiuki ende nebumiritie kenda kuthetera onenkaniri bubu Bombasari. Tini twina jiama at the sublocation level. Bombasari. Nido ntumba kuga ana bonde ba apply barete constituency. Tudotona kiama kimwe at the constituency level. Nambesa Bombasari tuganaga 400,000 in each and every sublocation. Mara twina sublocation 44. Every sublocation iko na ngiri magana mana. Na vile kwina kiama kila kedule ni mwananchi. In each and every sublocation na bageka baga tutumbe tunde twa each and every sublocation. Na patron wa that particular sublocation ni sub chief. Kareke augite tiga kiama giku gia sublocation igira gitongora gwima chabuchibo ibaunganagia atori kenda baja kwendekithia ntu bara bakanenkerwa Bombasari inu. Tukaora mwicemanio in each and every sublocation antu bonde ya kulura vetting kana gusunkuna ana babonde bebanenkere Bombasari ni sublocation committee. Kwa sublocation committee tio mwiso bala mwiso ni mwananchi wa kawaida bakaulwa mwana ojo agwetwa Lucele wakasonko na alithomera Giansukunde secondary school nibo kuona emuge nibo mwije ni tumwije mujiari we nibo mwije no kuona na batia kwa Bombasari umunenkere akithiria augite mabetia Kari batiendaga kwibumeria ende no bara banenkeretwe Bombasari iba bomba kwithirwa bagikinya kiri micemaniera mingi tenu. Bombasari jamala niyo inenkanagirwa the best transparent omba kuga na tutagena malalamiko lakini of course malalamiko makeja 1 2 3 ya misemo niyo ugero baumire mtu unfortunately batumagira baba dijaga no balaba nenkele inuka bakadi nambere kulalamika na kadhalika. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mwambi. Wendia na uguri urete FM 96.4 rumuri rwa Amiro. Abiashara rere atumene na ariru arene babwethite ithurano bio kuthurana neba na romeri bandwangi mwanya chirureu abiashara bana ende bachumirite kurite mwanya mwanya kire kithurano kire romeri ni abisa kuma rwangine ro biashara wa county baraba thuri kire kithurano ki bagethro barite ne kokaita kama ke thatu mbere kithurano kingi kwithira kibwithika mawere kirigia na utachi Kenya. Caroline Karami enakura 156. Penina Kinya enakura 175. Ni thurano bira bigwithithitwe na mbere thokone nene agitimene na rigicono kebori akari wamwe na biashara thokone basumirite ko ingi ni kenda kuthura tongere bangi baberu barabaka batongere thokone ko igitara meke thatu na ndina o mantu bara bonde bathurwa na ruine eme mwathani
na imbije tukathithia mantu jaria murungu wengwa akathura tutongeretie tuthithia njokie kanya kangi ga gucokeria antu banari pa market yetu gitimene nkatho no ntubo chumeria na mbene ne mono na gutu tingira kura chiaki na batera asimishi imto ubato tikia bato anguge ubatongeria na twabatongeria nama na kubatetera aragunda gukumbekana nama utereja karema mwathani atutongeretie niko kayo mwe ke youth na ndegotekerio guchindwa na nkathikira bau bange bathuro tuketha tukitanira ngugi nabo na tutongeretwe ne chairperson na timu wingi yonthe chairperson Madam Penina ore orathurwa itutwire gwitaniria we obichere ndikiri eke ruterero uesofad so imto mbije agaitira gitimene ngugi na imto endete guchitaniria na inya sana batu tukona kubakisha tero bicie mheshimiwa rendikiri tugwatania na county government tutina na county government iketho ine support ira bukuga utongere butho bugwatanirite batu tugwatanirite na county government iketho kwina gitugira kingi kiendeka guthithika tukagwatania kira tuthithika na tukabutira ngugi ura kubatere na tukasupportera atongere bara barikite na kuthurwa baromba thirikari ya kaunti ya Meru na thirikari nene kugwatanira na gutigira thoko yo ni kwagirithwa nguruki na cio barabara ntere ukuthondekwa ni kenda biashara bakothirwa ngugi ira nyingi itukwone chigwitirwa ngugi aso ira chiendene bore sub county na ichi gwitirwa ngugi lakini thoko ezi itambiria gwitirwa ngugi na ne akirwe nande omba kwithura nura tutirari tukuona muntu gutwariria ikieto mithoko ekarite gitaru rionde kumarira yakirwe eteruguri na ikio tukuromba na arua nonto na arua tukuthurwa officially tugwatanire na thirikari eze pone keni giki urage kari gite frat tutandikirwe keni twikiro nya kwathuru mwaramu kana kabros nikenda tukomboka rantu guku theru na kiorokera batu akirara na kyo batu chwire muturo kombo utogera ututhambairia no ntu batwirera tu biashara ne cheto na jojo itukure access batu charijisira tu na chundene nari i barabara iu kinya matatu ira bukuona aria itumba guturetera kinya ageni bareta gintu kawaja ngari kena makairi kareta muntu onario utimugeni tuona na nari ne regero nontu bwa maiga kwa itukuria mheshimiwa rendikiri ora twitite gwitaniria ngugi no twakinyuri report ije itwatwikire rami tukona tuna mekitera inine na agatwikira mbere kinya kura iringwa atongere kumakira obisi ya mujumba wa bore mugambi rendikiri bage kujira ithurano biu ni baugite uju anangonda kubura mantu jau antu atongere benu bare bathura na arua mantu na security batu turi obisi ya mheshimiwa rendikiri tukagwatanira muno tutigire gitimene security ni gwitho isasawa rami eu ikeja gwikirwa very soon so ankwenda kuga kinya bara bakorwa nayo bakiuga mheshimiwa rendikiri na aregere rami rendikiri akarega rami ikirwa gitimene ankwenda obwashwira aja MP itikirwa so kago push kenda rami eu yomba gwikirwa nke reporter Weru TV kuma gitimene na rigisione ke bore mbita mawira kerigia Iba mwera nonto bwantu tu ni thainya na ndaika 20 tukinya muthia nto chetu ngucokere nkatho na tubo kwitha watanirite na uni twatire ndaingiro yurukire kire mubango chanchamuka kuma themwe mwanka thainya chia rukire woni betwa mutembe Edward mwana twa mathithi ukari Jacinta Kawiria. Good night and God bless.